Asomsa hor nangaine Khamwi thapla chakha Khungsa Boys Hostel Patimung Patika Julai Barin Bising Khopjanai Sasirambari Standard English Medium School ni Boys Hostel nok Patimung Patika Mia Sharini Tinta Tamani Jorawa Asomsa hor nangai O hostel Khamwi thapla chakha ne KOKTWMA Saimanka Biaba Kotor Kogungkha Hati Barshan Bagai Oroni Rungsrung Tongnai Jolijona Student Rongna Nogo Rui Rohorjang Bagai Kebo Shak Deraliah ni KOKTWMA Saimanka Tei O Jorawa Hostel ni Warden Bo Agotolawa Bini Training Toma Bagai Bo Ojarawa Thangjak Tei Aroni in charge bo Nogo Kisa Samung Toma Bagai Ojarawa Nogo Thangjak ne KOKTWMA Saimanka Tei Ojarawa no Asomsa bahike bo hornangai nei Khamwi thapla chakha nei thai khana ka chini mangpliwa o patimono khanawini logo logo no phaisau paika santi bazani horbo thanai bedek tei phaine horbo thar paika mono bazani horbo thanai bedek rok nani di o mableno bahike Khamwi thapla chakha Standard English Medium ni Boys Hostel nok yani incident khai jong ekdam accidental ongkha apano jong wan bo wan sok mayam hai ongai buni bo apano kisa sini gopal kaham umani paisa khai jorai rok jong suti rui nogo ro hormani samoy no ongkha hayang khai jorai rok tong khang khai belai posto mangkhamu jong khai incident ongmani khai mohai no ongo miale sini weather boy dam hit salbo tumane khai jorai rok bo roksa pano kuroi nogo suti ro horja o chini Bengli New Year Good Friday Garia Puja rok tongma bai hata kaisa suti chungrui jorai rok khai Friday dino borok nogo thangkhata khai nia Saturday khai holiday roksa pano kuroi hostel lo khai amohai umani khai current ni bisingtui short circuit umani bisingtui khlaiwe spark ongui amohai keno or chungui mohai or bai khamani mohai no Sat o hostel bisinlai boys total bosuk jono tongmane boys khai borok 30 to 35 mohai no ber komno joraile kabangya botma girls dinna boys boys tui all student rong ne tamo rok kham khaba student rok ni borok ni mani tongmani ro boy khata khai uniform khai bok ni bedding pero khai box terang box ro mani ro joto tongmani ro khai joto kham kha kuno na rok mani student rong no school banda 1 week ni bairu tabo borok phaikala borok tongnai ba tamona pornai borok khami thangkaba tabuk abono jong wan sugui wa buana kha khai tam upai khainai hunui jong upai ru tugui tongo taratari chini tangman khangkhai kaham ongnai de hunui jong wan sugui tongo managing committee ru bo school ni khai je sarkar ni chini higher authority jong suba manai ro block digi phanong thong SDM side digi phanong thong hangkhai chini o elaka ni MLA phanong thong bong ni bisingtui sarkar ni bisingtui compensation eba reimbursement ki sasuk mang khangkhai chong upai tong nai hayang khai chini bisingtui sini de chong phan puri nai sa posto manai chong government ne borok phairok dai na pha contact dai khlaiga tabuk jora khai borok phaya ko karan khai tini boro bibar sunday ungkha office close sangkai khana bo Bengli New Year khai khana sone 14-15 bo Bengli New Year ungnai khai 2 din 3 din lukle official yang sarkari office ni borok bo kono phai maya ungnai ni khakawo office ro khulu phruwa phru no borok je phai manai ro bo phai nai ni ang sakla sir abai ke incident agero bode ongkha uya ko mo hai kun abo first time school nim bungtamo standard English school abo tamo public ya government abo non government organization naharmong society bising to isong sawi khaimani total student bosuk tongmane ro total student khai day scholar by sini hosteler khai 350-60 m hai ro hai pano hostel ni surai de kom na ta chung hostel surai de kabang na ro ya boys wo 30 to 35 rok simi no khai girls song khai 20 rok simi nung ke orone ang oroni headmaster mung achung kong हमबाइसा ये कैसे हुआ ये तो शायद हमें भी एग्जैक्टली पता नहीं लेकिन करंट शॉर्ट सर्किट से होगा कब हुआ 3 बजे शाम को
कल कल तो फायर सर्विस आया? फायर सर्विस आया है, जुलाईबारी से भी आया, ओनू बाज़ार से भी आया। उन लोगों ने बहुत कोशिश किया। ये बॉयज हॉस्टल या गर्ल हॉस्टल? बॉयज हॉस्टल ये कितना स्टूडेंट रहता है? 40 ऐसा रहता है। ये स्कूल का नाम क्या है? स्टैंडर्ड इंग्लिश स्कूल। जब आग लगा आप उस टाइम पे कहाँ है? मैं मीटिंग में गया था। कहाँ है? मैं वकरतला में। अगरतला। हाँ। तो उसके बाद आप कैसे खबर मिला है? फ़ोन करके बताया था, जब हमने स्टूडेंट को भी छुट्टी दिया था एक दिन पहले। तो हमारा भी बैड लक बोलने से भी हो सकता है, गुड लक भी है, जो स्टूडेंट नहीं था उस समय ये घटना हुआ। अगर स्टूडेंट है तो क्या होने वाला है यहाँ? स्टूडेंट है तो बहुत रिस्क हो सकता है, इसीलिए। ये घटना ये फर्स्ट टाइम या? हाँ, पहले नहीं हुआ था, ये फर्स्ट टाइम है। बहुत आजकल तो बहुत गर्मी है, इलेक्ट्रिक वायर जैसा शॉर्ट सर्किट बहुत हो सकता है।